Anak baru nampak kita pulang Pakistan bertemu di perang dulu hari. Dalam aja. Untuk pengantin Sultan. Oh Sultan kan. Kamu. Oke, dan lama dulu, langsung sih. Ada sudah lagi di dalam tadi. Kesusahan ang mga panahon Dari kan buat supaya kami ini awal bukan mata pantal. Saya ada ini. Nah, bukan kemana dari kuasa lagi. Nah, banyak. Karyanya, karya nambah salawat, no? Nah, ini cheese-nya ada tuh di dalam aku itu.
bujang lan menduk manis, manis na manis maka tangis. Rendah tabuun ungalan dupan manis maka punung si subul bilahi nama si manis muka hatisna anta maifamuana pagania waktu mahandana iya tujuh umat itu aja pamurata siga pinangantin sigap manusia abun nyugmat kawin silang lanaya nagalan buhansa agani batalan siranda paraga hangkan dan dalain dunia lelah sidi miskin magalini sampai makabila siranda manisan makasih miskinan siga karuan di kaam kapakilang nagsikam toongan mabdi kau suratan masih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya jamatil barakatis samawati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah muqaddimat sabilah hadarat sayidina wa nabiyina wa habibina wa sadiqina wa maulana Muhammad wa likulli sahabati ajma'in wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa hikmatil masarik ila al-bi wa maghribiha minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-mu'minina wal amwat sadatit dunya wa mulukul hurat barri wal bahri sayyidillahi al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعقل حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم تتقبل من تشاء وتتوفى من تشاء وتؤتي من تشاء وإليك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah bersyukur nikmat iman rahmat di Allah Taala ini kiarinya nikmat kami mga katanusia. Katanumat manusia dihil sinallahu taala nikmat kasaluruhan atong tanyo sa kanila manusia. Nikmatin Allah Subhanahu wa taala hadlaw ini kayo. Nikmat kiarihil sinallahu taala hadlaw ini ang makasawa. Pagsukul ko pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pagsukul kau harwa maas mo, hindi kau hangko. Iusakaan na ko muli nasa wag. Pagsukul ko pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nagbayta kato naging kato nakasawa. Hanipat sin Allah Subhanahu wa ta'ala hapartala sin nikmat. Wayroon na kabakanta unong nikmat bihir sin Allah ta'ala sa kanyang yan Allah ta'ala kata. Sabi ni ang pagsukul mo pa Allah nikmat sin Allah Ta'ala hadwa magtiyaw. Amulog tayo napartala, amulong nabiyang kasisayang, nikmat sin pagkasisayang. Daw ini partala agad tuod ko pamandong sin Allah Ta'ala. Ayaw tuod ko magpakamatay ng bukong halaw sin Islam. Iban magbaruga tuod ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sabod na ruga. Iban magpalayon ko kita silyangan, huminang silyakan. Hindi akan piyakdakan sin Allah Ta'ala pagsukul ko Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi kita naraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daw ini nagsilawak ng saitan. Karena daw ini wayroon na masasap niya iban, wayroon na riyan mabanggog niya roon. Kayo mo amulan na hukum din na. Pagsukul na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala nakapuas na pagkatagpagpata. Alhamdulillah, yarin pamandu kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amilang narihan kato. Karkala nasabot amo na yung kalima la ilaha illallah panagsaang rukun sa Islam. Kadualong nabihan nagsambayang. Sabab amo na yan bihan hindi akan kato pagtama reaksyon Allah Ta'ala kato. Laong nabihan amo na yung nagsambayang. Kadua. Katuro ko na muna ng nabihan magpuasa. Bang maabot yung bulan Ramadan magpuasa kita natuwa ng tao. Ikaw bang kau nakabatrezki atau usaha mo, tunaya ijakat mo pa mga taong minararima kanya. Kaya seperti imam, amin walusumit tangganan, atin ang hituray lumat ijakat. Yung kalimanya, bang kau makakaus, magtukit pa pa ito baylaram. Sa kanila Islam, ang muna yung lukon di akat ka, tusin Allah Subhanahu wa Ta'ala, huway rung pagkanukan, huway rung pagliw-liw. Iraak juga tusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagsyukur pa Allah Ta'ala mudah-mudahan maakad kami kita lipatan atau bulan nila ikaw atin ay maabad. Ini at rukun Islam 5 ang ulong nabihan na pasangkita ini at Islam 5.
Yani yung perkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atarkala kau na mag-asawa, upat perkala, bukan mo aming tanggung jawab. Yung tanggung jawab buwihan, mula-mula matuwihan, in asawa mo talasahan. Ayaw mo siya tanggama, karena inian asawa mo, karena inian hamong tanggung jawab. Palengkan bang siya bihan sala, hinduan mo siya padaan magunto. Lawakan mo siya ilmu supaya siya makapaham. Kaisa. Ikadua, pag-usaha ka. Kana, pag napakamutan niya, binikasanang ka niya, hikaresin para siya niya, sa party bay niya, sa party yan, tamuon niya, sa party bulawan niya, sa yan, hamok yan tanggung jawab. Nag-usapon ka at makiyat. Ikatun. Parkala, laong nabihan, lakan mo siya ilmu, patuloy mo siya ilmu. Diba, nihatun mo siya pa mga tao, may makaingat, hukum. Ang agama, ba't siya makapaham agama? Ba't siya imano siya kayo? Hindi ka, ikaw pat niya parkala. Amo na laong nabihan, dihilan mo niya ilmu, sa hingga, panglarangan mo kanya, at niya may ikatan parkala, amin ni hikarayaw mo, kunalong sinagama, hikalaran mo kanya sa party mantin. Yan yung panglarangan mo kanya. Sa party manaw, hindi kumain, yan panglarangan mo kanya. Hambuk yan lang yun, panglarangan mo, tanggung jawab. Hambuk din sabi ni parkala, amuat ibaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapantingan ka itong kasawa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, fa ya ibadallah istaqallah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim. Insyaallah jawaban mo dari maksata ni kita apa. Bagian tu kita Allah maksata tu insyaallah. Dari kamu sakit yang ketat, sakit yang ketat. Ini saksian ini mengusaha halong simpahinikannya. Masa dari apa gentak cinika ini longka. Pangapunya na kay malong ko sabri, imian ko una-una. Kalau kuliaon, ako na long ha. Diaon kami nung tanakaw iban si Sinti Nuraisa, iban siya wali wakil na kakuhibasit si Nuraisa, papagpanahon na kayo mo, iban kapakawinan na kayo mo, iban simihalan mo bang basing ulawan halga tao. Dari jawaban mo tayo mong pinikahi Sinti Nuraisa, iban sin nasapot halal na. Kamalaikan na ito syurkat, sa bangamang puntulong ito, lihat. Yung puntol niya, tayo mong pinikahi Nuraisa, iban halga singan nasapot, kaya ang mahal nga nasapot ka. Mahal kasi nga nasabot, halal na ka. At tinasawag, kung sa tao. Okay? Agad ko ha? Okay na rin, mapan mo na ito. At ka, maudibillahi minas shaitanir rajim. At ka, papusubat. No. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyun wa atubu ilaihi illa jami'ir arti inni muqiun mimma yaftari'al kurang bil iman awal Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wairun Tuhan, melainkan Allah. In Nabi Muhammad akan sin Allah. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyinunaka innama nakasa fa innama yankisu ala nafsi wa man awfa bima ahada. Alaihim Allahu fasayuhi ajran ya ahadirat billahi wal islami dini wa bi Muhammad rasulun nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam busikum wa iyaya binafsin bitaqallah. Salam. Kita sifat maju. Insyaallah aku sifat mania. Pelan-pelan pasar di nama kawin media. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladina yubayi'unaka fa inna faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada. Alhamdulillah fasayutihi ajran azima. Ya ahadi rabbi billahi wa bil islami dini wa bil qadati qiblati wa bi Muhammadin rasulun nabiyya. Bismillah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyabi nafsi bi taqwa. Kamu saksi? Oke. Sana. Oke, akhir ini aku ingin kayo menurut sabri lamu na kuna aku ingin lamu kriyaon kami nung tanakaw organisasi Nuraisa iban piyakwan iwakil na kakil iban pinsit Nuraisa papakawinan na kayo mo iban papagpanahon na kayo mo iban sinyahalan mo ba mo alga kwa tao jawapan mo tayo mo po inikan ilisiti Nuraisa iban mahagasinal na sa kalang ay, bitat. Kena. Ano na sulat siya ba na pamukil? Ya? Sabri. Yaon kami nung tanakaw iban ni Siti Nuraisa. Iban piyag waliwakil na kapuhi ba Siti Nuraisa. Papakawinan na kayo mo, iban papagpanahon na kayo mo. Iban sinyahalan mo ba masinulawan na radwa. Isa o tatay mo, wala na ka. Minsan pa sabi siya rin naman. Masakay nila sa ama, halal niya po nila sa Di masa pagtapo di sa kalsada. kape. Di kaingatan mo isinyalan. Ya? Ngani asawa mo? At tinakbal to legal Sapre. Ihaon kami nung tanan ko iban ni Siti Nuraisa. Iban tiyak wali wakil na kakuih. Basi ki Siti Nuraisa, mapakawinan na kayo mo, iban papagpanahon na kayo mo. Iban sinyahalan mo bang masiguro ang kakada. Inshallah, tayo mo bibili ka na sabon, Siti Nuraisa, Siti Basik, wala na kayo. Inshallah. Sinyahalan mo ito. Panikat. Salamat din niya, salamat din ay amin kawal sa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استجب لكم يا الله امين رب العالمين حمدا وعظيما ويقاتل مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتهدي لنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بأقصى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بعد الرحمات إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم ومن الناس فإنما يخشى على نفسه ومن أوفى هدى الله فسيؤتي أجرا نديما اللهم أعط رحمة درجات اللهم انقذ المهمات اللهم انقذ السلامات يا الله عليك والإسلام والمسلمين محمد صلى الله عليه وسلم بركة يا الله رحمة يا الله عليك اللهم اغفر لنا أبواب الحي وأبواب البركات وأبواب الشهاد وأبواب السلامة سلامة الدنيا سلامة الآخرة اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا اللهم صل أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عفو كريم تريد العفو عنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا عليك لنبنى عليك النصير
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inilah sia-sia yang Ang ng Pangulo ko yan. Nah, ganito pa pala mo. At yato hindi ako nalabda. Pasipitasi. Kamera. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ali Muhammad sallallahu اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رحمة الله اللهم صل على محمد الله أكبر يا رحمة سلامة الله Selain itu bentar panjang. Salam. Alhamdulillah. Sipuk-sipuk pa. Pabingihan nyo na. Pagilingan nyo. Pandalan nila. Biya, tingin ko sa diyan ng asawa mo. Biya, tayo palampalan ng asawa mo, mati ang biya to. Ay mo pag-usap-usap. Biya, biya. Kamisan ba? Kati pagkamisan. Harap mari. Harap mari. Nah, biya to. Ayaw mo sa bulan, pagkuhan na. Ay, magkasal tuod. Pa. Basta rin ito ang tingkap ito. Matanda dyan rin ang dia makan, berat. Terus ya? 3 kali. Bisa lagi. Nah. Oke, terus tapi bawa. San, mau kirim pengantin Lagi. Kirim pengantin kita. Ayo ke bawah. Balik ke sana. Tidak. Waktu Sandra. Sandra. Sekarang. San, 3 kali. Lampu di atas ini. Oke, kasih duduk rapat lah. Duduk rapat. Dekat-dekat saja Pak Pula. Pak. Sabar. Mau ditahu tuh apa nama panggilan kau sama bini kau? Ya. Ay? Hah? Apa nama panggilan kau sama bini kau? Sayang. Perempuan? Apa? Sudah dengar. Apa itu? Kalau panjang apa? Minat tisu sentiasa ada di sini. Nah, macam mana? Sanding kita pi luar. Oh, banyak juga orang mau tengok. Iya. Hah? Oh iya, makan dulang dulu baru sanding.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا قوم أهل القبور رحمة الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق الله إن شاء الله تعالى من عليه الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم والأولين والآخرين سيدنا الملائكة المقربين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم مثلا يستجب لكم آمين 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 يا الله آمين يا رب العالمين كسب الوهن يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمد لله وهو يقال بمجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بفضل جلال وجهك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد قبل والحمد رجعتنا دائما أبدا اللهم صل على الذات المكملة والرحمة المنزلة سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل بكرة وأصيلا وكما سستنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم آسفين جميع ما فساد وتمن مغفرا وأبدا اللهم أسر بالقرآن صدورا سر ورجاكنا ونار به قبورنا وجل ثواب ما قرأنا وسلمنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللناه هادية بالغة ورحمة منك نزيلة مقدمة ونهار إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم وإلى أرواح آبائه وإخواننا النبيين والمرسلين وملائكة الله المقربين والقربين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وآل إلى باقيتنا سرات الجنة والسائر والصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح الحسن والحسين وأمهما وسيداتنا فاطمة الزهراء وسيداتنا خديجة القرى العباس وأسوادنا برنا هدوئنا وإلى أرواح ربنا وإلياس وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين بنسبية الموقفين وإلى أرواح روح القبر العارفين سمدان ساهي أبي جديدان المذهب بداوي وسمد رفاهي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد قاسم جنيد البغدادي وسيد نبدل الأوان وسيد أمين نبدل الأوان ثم وإلى أرواح روح المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والباقي وأمة المسلمين أبتان أمتان وبر ولا تفرج برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم رحمة وسعة نقبله مغفرة جميعا نغفر جميعا وبيلا ونجعلنا في ميزان
الحياة والآخرة نورا وقائدا وعن النار سترا رفيقا اللهم أبقى وأبقى أبقيك ورد من الدنيا وسعته وإتباع كلمات الكفي وما هو لاقيك نسأل أن لا إله إلا أنت محمد عبدك ورسولك وأنت المبين اللهم إنا نجلا بك وأنت خير المنزلين وسفرك وقدنا فرقدنا لك سبحانه ونموسنا فاتجوان لك برحمتك ندابك تباس آمين إلى جناتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه نسواه اللهم اغفر لها وارحمه وعافه واعف عنه نسواه يا رب العالمين وجعل لهم الثواب من الثواب ذلك فسة وإلى أموات المسلمين اللهم ذكرنا منه وعلمناه ما جاهلنا وارزقنا كل طرف النار حجة لنا حجة علينا اللهم ارزقك حبنا ولا الإسلام والإيمان جمن توفنا أنت ربنا أمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hindi na mapangalan siya. Hindi, kanina ka, wari na to. Ay, nako. Ato, lagi. Mahaba, umanggil ka ba? Maan lahat tapuan, sikutin makakawan. Bayu magsahaya, mahantap ni Sarah. Manisin mata Ibugan sebab singkat budaya hajat kau singkatkan hingga sampai silingkatmu indah tanahku layak namun modus singkatkan suklah kau bidadari hajantungku sumahaya indunyaku bang indaka uyumanmu minsan ikau hakalayuan urungun kakau pagtuyuan bidadari ku ikau gaya
Kasihku pasti kau kembali, takkan hilang. Cintamu mekar mewangi, terasa bahagianya diriku bila bersamamu, oh Ku tahu kau setia akan ada mengganti dirimu. Hidupku amat sepi tanpamu bila berjauhan denganmu. walaupun dugaan mendatang, engkau tetap di hatiku. Namun kesetiaanku tetap bersamamu, biarpun beribu rintangan. Sayang, ku rindu kasihmu, kasih aku tak pernah jamu. Hingga akhir nafasku Cinta kita kekal selamanya. Doakan hidup dan bahagia ke akhirnya. Apa rin? Ha? Apa habol? La ilaha illallah mangod ko ini dan kaya na panagsampung singsimod pagsakali habol. Habol. Pero gamari na yung ano sa asawa? Nanangayo ang siguro ako. Dahil nagawari. Nanangayo sa habol. Habol na sa
setiap hari siang dan malam senyum meski selalu selama pengantin baru tua-tua selama berbahagia selama beranak cucu selama bahagia. Bago perhatian, jangan kamu kasih lulun itong schedule. Jangan kamu kasih lulun itong schedule. Duduk pa kamu di depan ini. Oke. Oh, duduk. Oke, minta maaf. Ayolah. Oke, doa mga tuan mga rayang, pasensya na kamo. Yang ayo ibu, ando magtata ko. Di, simay-simay na kamura yung gunano. Di, simay-simay na kamura yung gunano. I love. Noon! Malog! My love! Sakit! Kaya takalunod to. Ang nunod niya malog. Ang hindi rin na ayan yung pangantin na to. Mga ladies na nakuman ng karela yan. Aso mo ba sabi ng sawa niya bang uling pagtagniabanan niya? Ano tao usok din na subod mo? Mabuka ako. Nanaw ko suntok kita simbana. Aso mo ay nasawa bang uling pagtagniya sa Ayaw na mabuka ako. Ikaw na ba na subuan na? Alay ako lukos. Hindi na ba rin yung pangalan? Ha? Oh, dukay na? Ato pandala na. Oh. Okay, di mabaya ang pangantin na to. Maliali na sila ko, no? Jari pasubliyon tayong pandala. Okay? Pandala. Sinila ka mo rayang. Sinila ka mo sa mga kapunya, kawan. Kawan. Basag kakiukan, magpiyat-piyat na tayo niya. Oh, langog na yan, ha? Miyuga rin sabi. Oh, no?
Tong, laban ko ba? Di ko mabuka. Na, lakway. Mauli sa vlog. Apa rin? Ha? Ayaw magkalo, ayaw magkalo. Ayaw. Magkalo. Ha? Lagwa pa pa sadya. Lagwa pa pa sadya rayang. Okay, biyo na din kita rancak. Mission ta kumanang kare. Why na rin abuli karok. Okay. Berarti tanu yan, mapasok yan. Wala.
naglalasangan. Karanipat kaganat, sinduwa tunangan. Ipan-ipang panyakian ka. Manis, irong manis, halawang nagkatamis. Ikatong hindi manis, inuhat ulanis-nis. Irong manis, halawang nagkatamis. Ikatong hindi manis, inuhat ulanis-nis. Isa nasadya ako, kasindi mo. Everybody go! Hindi lahat. Oh, may lahat. Hindi ka mo nabihalan. Doon na nasiyang na ipangatala. Wala sa ako nag-alala, mawalan mo. May mariayin mo, siyalupan mo. Pinausayin makaganap ikawayan mo. May mamamaking may Sumasagat matatabayan mo. Una-una simparan, pinakuha si mundo. Pinuyat ang kasasahan, sintiyawan mo. Ipangangal budaya, pinakudaya ulo. Nakalete
ulon ko. Wala ingat tuh. Ingat tuh pandit. Iklan. Piaso. Atasan. Everybody come on.
na. Tuan. Ha?
Agi may pasubli tawa na ano to. Everybody. Ay magtula sa ini ang pangalaya. Lumababa isa ko inibaling bata. Palayaw na kawin ay magsipugluman. Isa, dua, upat, lima, disco. Dalamo, 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 dalamo. Tayong bato, bato sumisipi. Tama ay sabi sa napansin. Diyos, tutupan sa paligid. Apakah rasa oleh makamatay sama? Matay sa kawan. Ito. Bang gawin na maitatap kumpum ko. Di makawagan doon, hindi makakalang. Hindi, tangan na mo, no? Hindi. Ada, itong tangan ng bus nyo. Kailangan, dumili. Ano to?
Tingnan
naman magmumos na rin. Hindi dapat kayo ng ayaw ba isa. Wala lang tulong ko man ay tamanawatin na. Pinatulungan natin na Halo, kay luhat ang buktay mangod kay ni Tuan ko. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan. Kung pangyan mo yan. Dito kayo sa batas. Magaling, okay. Hagi yan na isang bayan sa buktay mangod. May daling. manusia suway tunod yung mga maginhawa barata aturan niyo ang sinasuwa uyu'y dahan sinang niya sama-sama ayaw umayan ba hindi kita manusia suway tumot yung mga magigmawa barata makasih malasakay mo pangmumurmas mo isipain maulong malasakay mo pangmumurmas
mo hanggang sa buhay mo ay Haluwa maaso Kaalasain Inmas Nila Kaalasain Inmas mo Awsin Dunia Kaalasain Inmas mo sila dunia mo sila sinawa mo You're right, but you know Hindi.